Tutayireho abahingi omu district ya Mutoma hamwe na district ezigyetoriire abarikwegetera omu kibiina kyabo ekya Rubanga Coffee Cooperative Society Limited kandi aba government nebayamba kurabira mu Uganda Development Bank okubombekera factory ez'omwani. Atubwira omwani kati gutwara Busenyi gutwara Mutoma mugokora batuzomu batikaza union ke butware omwani ogugenda ku mwana gwawe atozayo rirebaza gusera eyiwaza kurigirayo obundi obusente burirayo ko bworayo obundi babukwibaho konka mbwe ne government koragana nabo abanyarwanda kubahereza igemerumo etiyambere iki twatwate ibihuzo turo omwani tugurura mu itaka tutunge bakajaki akasente ubwo korro gutwara Rwanda ahabite ninga Zaire ninga sochi bawaza guhura umuntu akubye ati nyoni nguguraha acheze gupakira atumutegereza sente cyakare ahwerayo konka government igikweyizire ebyoma byatikaye. Banyangere Sylvester Karutsi omugurusi w'emyaka 58 kandi watangire kushubura omwani aha myaka 17 na SHEEMA government ahabo rutambo orwetire okutungura obuhingi bw'omwani dekebetiro ni ukaburo Mr. Wande bubiri wande basi government gume tagiyo rwakaje kizima kitontombeka ekitoramento guntusera mu mani tugradinga hatu nza kweyonja kufune sente ezukusinga ezukufuna hati hakoma ntamara gugradinga bakaguteka mu kigere kindi hatosanga kire kutwa ntandikuza nko mutwaro sanga kire yako mitwaro nkebiri hati bwene ka government ya Uganda tugisimira kimwe ya NRM tugisimira kimwe ahabwe byene tukora akwa kace kizima ekitontombeka tinese ndazurujwe mu banka kare ryo mu government izubatwirize nko buyana. Abakazi nabo basema government ahabo kubaho obuganzi bakejumbira mu kuhinga omwani nebindi bihingwa. Abakazi kareba kabatahinga mwani na hata harimo abama bataguhinga abo guhinga konka batagubikiriza abashije gushoroma konka hatagwa government eje kubonera ekatwikiriza itwa abakazi twahinga omwani bwenka ati nyowe nintinga omwani mukatandika barubanga kubizere ko batagiye kutwegesa bakatandikira abatogesa kuhinga kuruga kutimba kina okwika hatare bitu gushoroma omwani kor kureto omwani gwawe aha factory bakuhereza isente izwa kusoma omwani konka kuriya yitwaguza bija bahereza ezindi sente ezo kubagana n'umuhingi nkamago aha kwat kugira ngo umwana ugo gutwayiha muhingi gutwagutwara twago agwaga amagoba gutwagoba mutuje tugaruka tugira ngo umuhingi ashemerere kufuna harigezo sente nawe akamanya amagoba agaragwaki omwana ugo niye jo second payment ombindi government ekorira abahingi b'omwani omucyangeki no kubaha za roni ekibahweriro kureberera emisiri yabo y'emyani bakihamo amasharura marungi obusimeno bakwetaga efuka entundu bareze bakwenda kwandika hemyani nebindi byona ebikwatirina na fertilizer birisa nebi byone barukwegeza kandi tugaruka tubashomeza no kubarabikozese aha kubitwe kurgo mu fair trade nitushomesa omuhinja shemerere kushoroma omwani ogutwize ashemerere kugwanikaje aha ntundu bare tugwine kujwanga n'amabare ashemerere kugwanika ahantu ahantu bare zicokirwe zitarge zibikirwa mu buhurunguru bw'embuzi aha kuba omwana nugwisya kandi nebyo kuri haraho abakuzire abituganireho nabo uko obutware bw'abangyereza bwabire buri omushonga zo kutungura obuhingi n'oburisa kandi batuganirire ati ko bino guza omwana gwawe bakwereza receipt ati bakwereza sente bakushashura bacheza butware obusite bakwereza n'izindi sente kuri nguru bangate tugigaze turi y'abarodi ati ka receipt no tekwa kabika nchakare wakweta ogarika yo yaka sente ka no government ebayambire mnonga konkano bajangu bakino obuzubu na mnonga baheza kusisa omwana gwabo mwenu government kuya kutuhereza obuyambi aha cyentambura nana ekikwatirine na nengudo zika orugudo rukaterera aha kube motoka twine kurinda ero kube ine bintu byatwara rukungiri ninga butogota Gasha kwa Michael atwachiri.